Hi everyone. Ko toko ngā when I've been wanting to whamu osi kau hao live. O ko irritate hoku tae ako he whewhini kona ko tupo helu. Tupo Iloi ai tā mai ka kaiti oa for me not to step down to your level. Okay, Iloi na hanga he eiki. E si so on e halu ake wipi ai mata kau tai mahi no. Na kai ko me ka utu ka ulu elo. Just like you, ulu elo. How the hell could you how allow mai ka mautolu? Yet you don't have a shit. The bitch don't have no shit. Try to tell people ko na tana mo fa ficar kon ko are kon me ifeka. Me from Texas. I'm not a public speaker. I can only write, yeah? I write things down according to my mind. And then go tambo get to a point of fluency level. But there were no kape for a tupo. Listen, I'm actually driving. Ko talanoa pa moi kakai ko o wai nau mea nau atamai. They will never ke nau lea anga kovi pehe ki a kakai o nau whahanga awe lele. Unless you're a mental idiot, dumbass motherfucker like you, tupo, ko haa mo lau ho e iki ho usi. No one give a damn fuck about ho egi. You know what? Let me tell you my philosophy. Okay, la mea koe respect o ku earn. O koe ke ai mai tau mea whakatonga koe ai ke hanga he tau culture o force to make a respect. Respect, you have to earn respect. Okay? Ave ai tau ki kauta na usi a tau tolu o ri he ta e. Mahino, you know, with the way we are educated, o kai ke tau o ai ke hanga he tau culture ke ne hanga o force ngai mea ko ka tau tol. You know, even now ke tu I mo ho e ki mo mea. Pa ko mea ka body. You know me o ko tana fa ki palasi. O mahino ki ho mata elo. He tu po elo. Mo ka ho e ki mata fie ho e ki mata elo ko mo tol. Sharon actually speak daily with the palasi. Mahino ila mo ki na usi fai ta kai lo. Palasi already know about it. Okay, la mo e ku hanga ko kape ho mo tae. Na o kape ho mo tae ko no inga ko ya. Ave ono 600,000. Lo hi aki e kakai fo nua ke ave ko sirini ke investigator kakai kape ke tui. Mata faka wai ha lao I mama ni o ku tapu lao. I lo ta ko ki lao a mo tol pe tonga. So what? Fe unha pe mo tonga pe keep that tonga thing I tonga. You know, that will never, ever gonna cross here in America. Ke muhanga shut down ang ngutu. Hata even New Zealand, any democracy, a government. Ame hamoki na masi go. I challenge you, mata elo, Etupo mata elo. I challenge you. Leave Lila to the side. You and I will go. Ta alu ke mea whakalao ko mea na ko. Hela ia I could spend it 300,000. Ta tongi ako whanau, But you know why? Because I'm interested in helao. Ko aku hanga no na ho usike ke ilo mea ko tala no helao. No foi kakai ko poto tala no helao ka hala ko fure ure ho pari liaki. Na alo au hatafe ho liaki ho usi. Na alo au hatafe ke na mari. Pe alo pe au hatafe ka liaki ho tae. Ke lao mai ko focus. This bitch here, I was a virgin, bitch. I was a virgin. And you know what? Jay's auntie, Oloka, my Selupe's auntie Oloka, Oloka, ave ko mawapi. He mahino na fight ya. I stay virgin to my husband. Mo fanga ki ilemu ko mo tol tala no pehe ko focus. Focus o mo usi. Okay, like ka hanga focus. I Mario opia. He ko ki taparia ko na fa ko na kopia. Na ne tala pehe ko focus. Be pehe na alwa Jay mo fefini ko la nia pulu. Mataremu of yofi maha mo usi ko matai tungai ku. Fai tala na Talu e tau whetakai, sea mai whanga lemu ri aki. Kau hanga whai ia sione mari kona o pia. Puria, puria ko e toksio ia sione mea ko pari ifu. Mai na ka koe pia, pia ke whenga e ko whanau he kuawa hau na usi.
na fo mo ai lo tu ia me ko ya ke wa ava usi he ko on futa mai tangata usi ava pe ha usi pa ko mo hanga brace homo fai fikau he ko fu lesbian mai no ko hanga no taanga ko pe mo pia ke mo ilo ko usi vare kaita e ki mo I'm gonna actually write but they hanga tua electronic signature ke sign ni kakai ko ni ko he patua what you guys did of mo hanga e mo waia o fire COVID community, which is go against you guys' principle. If you guys consider yourself mata mene na mo tupu hake fanga afi, you know I will say that. Usi afi. You know we grew up in Mamau, but guess what? Mau alu mau toke ako we have why be mau silini mau alu moya mahino why mena mau tamai na mau mau silini mau lunch, you know, but we don't never talk money. Anga kakai usi afi tupu afi homo tala no he mea koe ai pa anga talo homo tupu hake mo lare kini homo tamai pe ta ofina toi whamatala hakan hanuku alofa usi kela hanuku alofa koe puhangeri elo koe maalo mo kau muri o ato fai homo remu ke ayo o fix ako homo wafio come with a talavo face actually ko kui my Ufrem side fai I homo remu inu alofa almost fucking mataelo even the queen what's the king's mom ko siya mane mahino if for body ka siya mane what I ke to lautai hake me ko mo ta no lautai ai mai tamai hako kilia na ko do kwa uyaki palasi fire palasi mahino ko tamala hiena ko apelo levu ko hako kilia ya hop peki alu peki ki fare tui fight fare tui ata usi usai pe tui mo you know with high authority ko fanga ki remu tai ilo ki mo tau ko fa ke mai ai tui mo palacio no tala mo family tala mai me palacio Sharon please o ke ma family for mata elo na ya yes absolutely for mata elo na remu ke na ma ai ha ko break ako mo family mo wake fanga tanga mimi aya ke me ko mo ngalo yaki e kakai ave silini ke investigate ko me na hanga kape ya mo tae ke mahino ki mamani there is no such thing ko ai ke mai paanga ke more you guys stealing people's money ko paanga na kakai tuku hau o ayo tala ave 600,000 look that 600,000 could have used it for something o ke ato koni ke kakai pe ko ai ke tala mai ke hanga to o globo te to hore mu ori ko kuwa upeni ko le lo to ngale freeway ila yo tae tu pau ko kuwa ke studio ko access o I have access ke me ko ni ko ai pure hanga ko ku hanga no tanga mai ho motore tu ko yo sai pe lau mai ka tama ko ela time ko face ko me no ko talu e ku hanga kumi ata ko to lahi mai ke go face to face with me ka hanga tongi hotore ke ma fure he I American. And if I have to come down to Texas, ko ala to fure ko ya Texas. Mata tore. Aya ka me tala na mo aleki. Sharon, ako si five ka aleki la tu. Sharon ko fe fine na tawi paanga. Na tawi pa na I think she was like collecting the money in Miss Nare. And guess what? Fi ka kana silin. And then she took 500 out of the Miss Nare or ayak and the Miss Nare. But time gonna collect ya go misnare. No, I can mangi out. And guess what? Talo pe alu o fura yo alu. O alu kon tamai o alu fai fekau he. He ki siasi a kaureka. Ka ko hanga no tohi ia ni ko pia pe amo tupau ke mo ilo never again ke mo to kolosi ho. Time ko fifisia ho usi te tamate ya mo remo. Te taki pen homo usike ona motre anga elo pehe ke kakai aya ke me pe te hanga no to mai ngai lau kon ko ka se kon kopia ya we he fela ko usingua a Sharon I keep things on my file te wa ke me nga taki ha ke archives kon na ke lau ai ko ke ha tu imo me na ku ka pere mo usi ke me ako no winga you know why now I ke ilo he kakai o ku loy elo tala mai avion no ngau I mean the 600,000 ke loy mahino ku loy elo fanga lemu loy elo pa ke ha me ako ave paanga ko ai ke foto tolo ha kakai
oku kapekape tui. I did it. You know, I don't hate the tui. I wanted to make a point. Ke oa lohi a ki e kakai unau totongi tuku hau. Toku au pita whahinga lohi e elo ko ia. All of a sudden you guys take 600,000. Ko ake awiki whea. Ko mataremu haina mono ai nongi au 600,000 ko ia. Ka mohanga lohi a ki pehe kakai e whonua. Mau nofo koni amen. And stop ia we embezzlement. The motherfucker kona ko tupo. Fu embezzlement ko ko. O si kai ha ha. Fia lawe na ke tupu wa fii. You never see money in your damn life, eh? Mo wa mai toki kila homata. You know why oko exercise ke me a puranga. Head out do business ya with the federal. Mai no tapu au pito. Bako ko pompongi mo tilila. We coordinate. Ta marila share no fe me okay. Ko ate me ko ya. Fanga usi. Namo osi fight business anga ta me federal mo fanga lemu. Ake ke hau tala mai ke anga to global. My ass ma hai ho usi. Fa'au ke mau pahia e mau whenga ke tokoni ki tonga ke kakai masima ka mo mai interference ta kai olo me ako no fai whakahela pa ku fa'au ke mau pahia ho mo na usi o ku fai pe tuku pe sai pe international lo ia he ku nengo pe e lau mai international pa wina po wo still patoa pa pe anga no fa family o ku ke pe os ko tai hau ko na ko tu po tapu o ku ke kolos mai ko foi neve ko o ku o kwa ku o wa mau o ma ko ko lo agua ankolo ko superi ko foi ko superi to hai wa ko mai no o ana ke tai ke tala no ala tai ke poto he ako mata usi na mo poto he ako fe ia ko malo ko helu pena poto pa ko family helu ko me tanga o ku kai paria helu mai no to ko apena te ake me ke tala ma mo poto usi pe ha poto tala no ala tai fa ke tau foi get to a point of whakahela ko ake tau toi tānoa lelei. Kono navu peno mo tō luko huma ake au ki he. O kape tampeo ko whaure kape mo usi. Kape mo remu. Tuku mai ki he ope. Pea oskai pa tala atu. Pea tala ko au sharing mina. Sam sekona. Maina, pai ke uri whiaka ta. Whao ke tau pāhia ake mea ko tau mai. You're tracing ko lea ke tui. Mata usi. Waha mea. I'm a US citizen, motherfucker. What makes you think to how my rights? I am practicing American law here. Mahino, usi. O ake mea ke whapopula i kakai. Ai e tau culture ke popula i kakai. Ai hanga e tau culture sugarcoating ai. Nā usi ko nā ho eki. Ka tau pēa ke pēa hefu ate miliona ke tapari ko na toko tatu i nusi la. Na kai whake o me kape ho eki ka kumata usi koniko. No pela siki. Taimi kone na u ihe kei whakalele koe pēa mosione keti koe ai ikaretahi. Koe si o kou kau he etmini pēa hopo mai o kape mai ka te au tala mai kako fōkis. Mani ke fōkis i whea ia iyo kou kape pēa la si ke homo hono ure mua kor whamore more He ko no inga, you know why? Koe my ufgram sai. It was my mom's cousin. Na aria koe mo la si ke koe ene tamai, Li aki ai kona la si ke kona tamai kona ene teti. Li aki o nau usi ai. Pako ai haka mea ko ai ke lau mai ai mai ho eki tapari. Na fura mai aluani, ano pele luani usi ko ia, Ko hana ne fai mari, fai e shere ne mari tapari ko ano pele luani. Ko lau ma mo lau ho eki na ha mo paanga usi. Ke mo mafua kavenga, ko e mau ita peka ku, you know, once the Hawaii come, yes, the fai pe me ako Hawaii, he ko ku family o mari ko ka me ako now into the Hawaii. Oku my sekona, my family ko no mari, ko offer na to ya, I never have issue with the sekona. He ku na wanga anga na offer ya te, ko fanga ki na usi